mwemerere mugani wa yandirimbo ya nani mama ya injiri bora ivuga gute mwemerere akuyobore iyo ndirimbo ntuyizi yitera uniondoleye moyo mugumu iyo ngihuriye he na fikirize bali unipe moyo wa upendo Peri wax udafite amafaranga yo kugura ese ni grande Ghana cyangwa Grass Super hamwe na Ghana aho cyangwa se base riche umukobwa ukamusanga agakobwa karaguye ngo jewe ngo zoza nambara base riche gusa ngo na Ghana ngo nambare ngo na Super wax nambare na Grass Super na Malewa aho Yesu uwo mukobwa waje kuguhangaye wowe saba Imana izi umuntu ugukwiriye kandi muzoberana akakubera umutima w'urugo akakubera ibyishimo akakubera nyamu I found myself below the line. Jesus, you are the only hope. Uniondoleye moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo uniondoleye moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo. Uyu munsi tugiye ku musozi witwa Kizabonwa na hantu tugiye gusengera abantu babuza abagabo abakobwa babuza abagabo abahungu babuza abagore kugira ngo Imana buri muntu wese gende imuhuza n'uwiwe uw'Imana yamugeneye kugira ngo bazubakane urugo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ijambo rya kabiri mwibuke muri episode twakoze y'amasengesho yo gusengera abantu barimo kugira ibigeragezo byo kubaka amago twaravuze ngo ijambo ry'Imana muri Yesaya 34 ku murongo wa 16 havuze ngo buri kigore cyose Imana yakiremeye ikigabo cacu bisobanura ngo umugabo Imana yamugeneye umugore Imana yamugeneye umugabo nta mpamvu yo kuba wenyine kandi Imana atari ko yabishatse kandi uyu munsi kizabonwa Fagi I found myself many times. Truly you are the only hope. I am not used on your blood. Truly you are the only hope. Unless the Lord builds a house, the builders labor in vain. Abakunzi ba Papayi Boy twongeye kubakira twongeye kubabwira ngo turabakunda turabishimiye cyane ni karibu abantu mwese mwakunze inyigisho twigisha mukadukurikirana mukadusapotinga mu buryo bumwe n'ubundi ariko kandi hari abantu twari twibagiye gushimira ubu nyine ndi muri Afrika ubu nyine ndi muri Afrika aranyibukije nanjye nari nabitekereje ariko biza kuncaho ubwo duherutse kuza kuri uyu murongo tata ndashimira abakunzi bacu cyane batuye mu bihugu bitandukanye uyu mwanya nje gushimira abantu bo muri Afrika bankunze tabazi nabo ntibanzi nukumbonera hangaha ariko ntibarambona amaso kuyandi banyohereza amagifti menshi cyane ndabashimiye mwumve ko mbashimiye cyane mwagaragaje kuko mudukunda ndetse mubigaragaza no mu bikorwa mukora mu mifuka yanyu
mukora kiriya gikorwa mwakoze ni ukuri byankoze ku mutima cyane cyane. Imana ibaha umugisha, natwe turabakunda cyane. noneho usarire ni kuryaga nababwiye ngo wagira amagambo makeya amenshi nzanyamuvugira uko mvuze make kuri jewe ko numva uvuze nk'irobo ariko jewe nari kuvuga nk'ikiro cyose nyine ayandi ndayakuvugiraga niko Imana yabigena. Ariko gushima gati bivuze ngo uvuge sinovuga amashimwe uko angana mu mutima sinovuga ngo tuhanyumva nabyumvishije ariko navuze ngo iyaza kuba njewe wari kugira gute nyine ayo wavuze naje gandongeraho ayandi n'ubundi ayandi wasize ganije uza kuyavuga ngaho yavuga nuko noneho usarire abantu baradutangaje kuri iyi si hari abeza hakaba n'ababi ariko kurya iciza kizonesha ikibi iteka kandi n'ubundi iciza cyanesheje ikibi. Abantu bahaye uyu wacu amagifti baramwambika baramukwiza guhera hasi bararenga cyane cyane kubera urukundo badukunda. Yego icyo kintu cyadukozeho kandi cyatweretse yuko ibyo dukora bifite abantu benshi bifasha byubaka binezeza. Dufite ibyo dukora bituma abantu baseka, bituma abantu bari babaye bishima, bituma abantu bari babuze icyerekezo cy'ubuzima bahabwa icyerekezo cy'ubuzima kandi bivuye ku Mana mu byo iba yaducishijemwo. Nubwo abantu benshi batari basobanukirwa wenda ibyo dukora ariko ndashima Imana kuko hari abamaze kubisobanukirwa ibihumbi bitari bikeya biri kuri iyi si. Uyu munsi wa none nawe ugenda ubisobanukirwe umenye ko Imana yaduhamagariye kukwigisha, kuguheza ibyishimo, kuguheza umunezero. Tuzotureba ngo usubireyo nkuko wari waje, tuzotureba ngo ugume nkuko wari umeze, tuzotukurikirana ngo nurangiza ukomeze kumera nkuko wari umeze. Ni ukuri ndakurahiye hazogira ikintu cyiza kiziyongera mu buzima bwawe. Kandi abantu bose ntibazabumvira rimwe. Ushobora kumva uyu munsi ukumva ntabwo bikunejeje se cyangwa ntibigufashije muri makeya, ariko ejo haje ikindi ukumva kigukozeho. Nicyo gituma abantu ntabwo ibintu bifasha abantu aba ari bimwe. Ushobora gufashwa n'ikintu runaka undi agafatwa n'ikindi. Yego turabashimiye abantu mwese mudukunda kandi mukadukurikirana. Ikitwereka kuko bahari nuko tubabona. None rero n'abandi bantu bazakohereza za komenti nyinshi bakagira aho baduhamagara. Turabashimiye abantu bazagira umutwaro bakaduhamagara bakatuvugisha aribwo bakagenda bashakisha amanamba yacu batatuzi bakaduhamagara. Turabashimiye mwese. Imana ibaha umugisha. Hanyuma Imana ntitwayisiga inyuma kubera yuko ibi dukora niyo yaduhaye kubikora, nibi dukora niyo yaduhaye kubikora. Yaduhaye gucisha message muri comedy, muri filme, muri izi content nyine muri ubu buryo tubikoramo. Hanyuma noneho rero uyu munsi turakomeje amasengesho yacu yo gusengera kubera yuko buri uyu muntu aho yanyuze azamenye ibibazo bihaba. Biroroshe cyane aho wanyuze kumenya ibibazo bihaba kurenza aho utari wagera. Yego wumva rero hari abantu benshi bamaze amakwe yabo amaze kugera ku mukingo gutya kamafa agapfa. Imana ibafashe ibagire neza. Imana ibubakira ingo, kugira umuryango nziza. Imana ni igitangaza. Kugira umuryango n'iby'agaciro, kugira umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Rero nawe utarubaka turakwifuriza kugira ngo wubake ugire umuryango. Amina. Uyu munsi wa none Imana yashatse kukugirira neza mu muryango wawe cyangwa mu buzima bwawe. Imana yashatse kuguhindurira izina. Imana yashatse kukwita mama w'abana benshi. Imana yashatse kukwita nyina w'umuryango. Imana yashatse kukwita serugo. Imana yashatse kukwita umugabo mu rugo. Imana yashatse kukubakira urugo. Nubwo hariho abantu benshi n'ubu nyine bari mu manama yo gusenya urukundo rwawe n'uwo muhungu muri kumwe, ariko Imana irahari zakubaka. Imana irahari zakurwanirira natwe yaraturwaniriye. Yego wumva abantu benshi bazaje kubaka amago bafite ibisebe, bafite ibikomere batewe n'abandi bantu, batewe n'abantu. Umwe akaza ate se uri uramuzi
ko ndi mukubona ukundana n'umukobwa wo kwa runaka uramuzi ese kwa runaka bo urabazi dore uko bameze nuku regenda ureke utazagwa mu ruzi ugwita ikiziba ni ikinyoma barakubesha uko niko satani azakoresha abantu bagasenya amago y'abandi bagasenya urukundo rw'abandi ariko wewe wa muntu uhagurutse gusenya urukundo rw'uriya mukobwa kuri uriya muhungu cyangwa ugasenya urukundo rw'umuhungu kuri uriya mukobwa ugenda uhagarikira aho ngaho ugenda ugera umwuka wo kubaka umwuka wo gusenya ukuvemo mu izina rya Yesu twebwe Imana yaduhagurukije kugira ngo twigishe ingo n'imiryango biciye muri filme biciye muri komedi abantu benshi muzagenda mubimenya muzagenda mudusobanukirwa gahoro gahoro ndabizi neza ko muzatumva kandi muza munatwumva cyane kandi muza munadusharinga tuzatubibona uyu munsi turi ku musozi witwa Kizabona reka tugende dusenge tiwumva tugende dusenge ducunguze uburyo umwete kugira ngo na ruriya rugo uriya mukobwa n'uriya muhungu bari bagiye kubakana barimo kubarwanya Imana ibibemwo ibihagararemwo kandi turabasengera kuzogeza ubwo nawe wewe wagize ubwo bwo kubaka urugo wewe mukobwa umaze kubenga abahungu barenga 10 uzugira ngo uzoshakwa na marayika uzushuga ninde mu muntu wari washakwa na marayika kuri isi ntawe uzoshakwa n'igihungu gisa no kwa Eboyi cyangwa kiri inyuma ya Eboyi cyangwa igihungu kigufi igihungu umuhungu munini cyangwa muremure cyangwa w'inzobe cyangwa w'imibiri yombi cyangwa w'umumetisi ariko azaba ari umuntu tujuru genda ureke gukunda iby'isi ukunda abantu bararuta iby'isi bararuta ibintu umuntu araruta ibintu kuko icyambere nuko umuntu yagenewe ibintu ariko ibintu sibyo byagenewe umuntu ibintu byaremwe kubw'abantu ntabwo abantu baremwe kubw'ibintu rero ugenda ukunda umuntu ubwo Imana yatumye umuhungu akuyoboka akaza akagutereta akakubwira ngo naragukunze mwemerere mugani wa yandirimbo ya nani mama ya injiri bora ivuga gute mwemerere akuyobore iyo ndirimbo tuyizi yitera uniondoleye moyo mugumu iyo ngihuriye he na fikirize bali unipe moyo wa upendo wagi uniondole moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo uniondole moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo nukuri uyu ni umunsi wo gusengera abantu bafite ibibazo babuze inani ibintu byi ondoleye moyo mugumu komeza uhudumiye mama bali unipe moyo wa upendo uniondoleye moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo uyu ni umunsi twaje kugira ngo twingingire abantu bari mu nzira reka nze nkwereke baze mpeze umwana amata igira hino mada tubanze duheze umwana amata nimba twirije ga umwana se nawe arenganiremwa nawe kubera abantu baba bakomeza kugenda inywa mama wanje we inywa amata moyo wa upendo uniondole moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo akira mama wanje
umwana yicwa n'inzara kubera abantu bahabananirwa kubaka amago Satani yateye akirama reka mbanze tumuheza amata tubone uburyo dusenga akira ni ondoleye moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo uniondole moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo. Hari abandi bari mu kurogwaga ngo ntibagashaka ngo bazohore kuziko umuzi w'iziko nabo bose turabasengera mu izina rya Yesu. Hari ikinanira Imana kiza kinanira Imana ngo ku munsi w'Uwiteka ngo kizobonwa kabisa ku musozi w'Uwiteka kizobo ahangaha hitwa ngo ni kuri kizabonwa kizabonwa donc igitambo donc igisubizo cy'ibibazo ufite aha niho n'Imana itazibura kwigira n'Imana ishobora byose. Mana aba bakobwa Mana bakeneye amago Mana we uko twubakiye amago suko twari dufite ibintu bikomeye nta nico twari dufite uretse wewe twari dufite gusa amaze utwubakira amago udukorera uduheza inkwano ntazo twari dufite turubaka turatunganirwa turabyara Mana uyu munsi wa none tweneje imyaka 11 twubatse urugo twarabonye imbaraga zawe mu rugo twabonye aho uzukuraho umuntu ahantu yarari horoheje ukamuzamuka mwicazanya n'abakomeye Mana iri mu ijuru urebe uriya mukobwa uhawuririra mu myotsi urebe uriya muhungu umaze kuba urw'amenyo muri quartier atuyemo yabaye izina ngo dore uriya ngo abanganaga nawe ngo bafite abana bahabubaka amago Mana we kora ibitangaza mu izina hari abalisansiye hari abagaradiwa hari abadiplome hari abadekatre mu izina rya Yesu Mana nyiringabo Mana oh haleluya Mana we turakwiyambaje ugenderere bari abantu Mana abakiya bashaka ngo amafaranga ngo niho bazubaka urugo ngo barabonye ngo barubasa amazu ngo barabonye utuzi kandi ntibazigiye bazotubonera ntibazigiye bazubakira amazu ntibazigiye bazobonera izo za diplome Mana ubakira amazu Mana ubakire ingo ubakire ingo baheze gushira ubwoba uko waduhaye Mana kubaka amago uko waduhaye kubaka ingo Mana we zana hano uwo mwana igiza uhino uwo mwana mama igiza hino mbanze muheza amata nkwereke igiza hino mbanze nkwereke wagize inzara mama arereka kuyigira nibi bibazo dufite ahangaha akira mama wanje we wagize inzara maye akira mukunzi wanje we akira mfurakazi we urashaka kururuka kibasumba wanje oh mugumu bali unipe moyo kugira ngo wa upendo turakwereka Mana urashoboye reba aha hantu turi twaje kuri antene kugira ngo turebe ko kwegera kugira ngo turebe ko kumva iki cyifuzo dufite ni benshi dufite mu miryango yacu ni benshi dufite inshuti zacu ni benshi dufite abo tutazi n'abo tuzi badukurikirana kuri Papaye Boy n'abandi bazodukurikirana Mana urashoboye Mana bubakira ingo Mana batabare Mana bagiriye neza n'izina rya Yesu Mana abahungu n'abakobwa bahuze bubaka amago n'izina rya Yesu zose imbere yawe n'ubusa turasaba kugira ngo ukore ibitangaza Mana urashoboye gukora ibitangaza byo kubaka amago Mana uko wubakiye abandi amago natwe ukayatwubakira uyu musozi twaboneye aha hantu Mana umaze kuhakorera ibintu n'ibindi aha hantu wahakoreye ibikomeye byinshi Mana iri mu ijuru waratwumvishije kandi uri Imana yumva uri Imana ikora uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi Mwami Imana twaje hano n'abana bacu kugira ngo wumve umwabaro wacu kugira ngo ugire neza bari abavandimwe bari abene data ububakira amago hari abamaze guhindurirwa amazina ubu nyine bitwa ngo ni ibishinge abandi bitwa ngo baragumiwe abandi bitwa ngo bariho umwuka w'inyatsi bagira ngo barubaka
ubukwe bugapfa bagira ngo sebudedeti irasohoka bagasohora iy'abandi bagira ngo umuhungu ngo barakundanye ngo arasohora sebudedeti yaje kuyisohora agasohora iy'undi mukobwa Mana iri mu ijuru ukora ibitangaza mu izina rya Yesu takikunanira ari umukobwa ufite imyaka myinshi wamugeneye umugabo ari umuhungu ufite imyaka myinshi wamugeneye umugore Mana ubarinde uburangare Mana ubarinde kubengagura Mana ubamenyeshe ko batazoshakwa na bamarayika cyangwa ngo bashake bamarayika bazoshaka abantu bambaye inyama n'amaraso y'ibiti twambaye mu izina rya Yesu Mana iri mu ijuru bohora imbaraga zose z'umwijima zibosha abo bantu mu bitekerezo no mu mutima no mu buzima bwabo no mu zabo bagira ngo barabona imirimo ntibayibone bakababwira ngo nimugende mutegereze tuzabasubiza bagategereza barakoze ama interview mu kazi bagahebura Mana ubatabare bagire neza igikundiro cyawe kibe kuri bo reka favor yawe ibe kuri bo ukora ibitangaza imirimo n'ibitangaza byawe mu izina rya Yesu niyo mpamvu turaha wa Mana we ayiwe mama we ngahungirira ngwino hano mama ngwino hano nkwereke ngwino nkwereke Imana kiravuga ngo kiratumva kiratumva ahubwo gusa ikintu gihari gusa ngo nibareke kwinangira mama bareke kwinangira umuntu ntakaza yitoranya ngo iyo ngo azoshaka ngo umukobwa ngo uteye gutya nguteye ngo nk'igisabo wewe uteye nk'igisabo se bose se bateye nk'ibisabo nimba Imana yarakugeneye umukobwa aho uwo niwe yakugeneye yewe niwe muzubakana neza uko yoba ateye kose niwe muzubakana neza mukagira urugo rwiza kurya yoba ateye neza ku mubiri ariko umutima we udakiranuye neza ugasanga umutima wiwe ni mubi ugasanga ari finyore mu maso ariko ugasanga umutima wiwe umeze nk'igishokoma ugasanga umutima we si mwiza ugasanga umukobwa afite imyaka myinshi ariko ugasanga afite umutima wo kubaka urugo ugasanga agakobwa gafite imyaka mike ko kareba ngo nagakobwa kakiri gatoya ariko kakazakuhangarika kakaguhangayikisha kageza mu rugo kakaza kagura ngo jewe nkeneye ibi nkeneye super wax nkeneye grande super ese ni yihe mama ya yindi yitwa malewa kandi udafite amafaranga ya malewa udafite amafaranga yo kugura super wax udafite amafaranga yo kugura ese ni grande gana cyangwa grass super hamwe na gana aho cyangwa se base riche umukobwa ukamusanga agakobwa karaguye ngo jewe ngo zoza nambara base riche gusa ngo nagana ngo nambare ngo na super wax nambare na grass super na malewa aho Yesu uwo mukobwa waje kuguhangaye wowe saba Imana izi umuntu ugukwiriye kandi muzoberana akakubera umutima w'urugo akakubera ibyishimo akakubera nyamunezero siko mama yego nkuko wa mbere mama wanje we igira hino wino hano mama wanje mugumu bali unipe moyo wa upendo Imana ntiyoreka kumva oya Imana yacu ni Imana yumva ni Imana ikora ni Imana ishobora byose kuragira ngo nokurira hangaha urebe uyu mwana wawurira mu mugongo kubera inzara akamwera ibibere mu mugongo ukagira ngo Imana se yoreka kumva se ngo ubigende gute aya reka tuba hangaha ariko kandi tuzohava neza tuba kuri uyu musozi ariko Imana yatanze umugabo wawe yatanze umugore wawe Uwiteka aduhire kandi Uwiteka tugire neza kandi muzoza mutanga ubuhamya uw'Imana izogirira neza Imana azoza aza gutanga ubuhamya kuri papa Boy kugira ngo tuzatubwira abantu imbaraga z'Imana zageze zikora ibitangaza timukaza mucecekana ivyo Imana yabakoreye Imana yarabigukoreye kugira ngo uzobitanga ubuhamya bigende bifashe n'ubundi uko turi hanuga mu bintu by'imicezo twaje kugira ngo tukwegereze mu mugambi w'Imana mu vy'Imana yakugeneye yego amina amen ngwino mfate mama wanje ndebe ko nova kuri uyu musozi ninjishoboye ayi mugumu ayiwe reka manze noruruke manze ndebe ko nonywa uyu mwerera ya mata nazanye ndatagangaye kuragira se ngo ibintu by'ingo ni ibintu bizabyoroha se kamanze ngacugute nakavuguto nari nazanya ku musozi witwa Kizabonwa ngo ndebe ko ariko Imana yumva ewe data wanje we wumva amasengesho yacu utabare bari abana bamaze guhindurirwa amazina abaye urwamenyo mu mihana no mu makariti ahantu hose ngo baragumiwe
abandi ngo barajinze, abandi nguriya ngo yananiwe gufata umwanzuro wo kubaka urugo, ngo umusore ngo umaze kugira imyaka 45 ngo atarubaka urugo kuri yasa aracarwubatse. Oye n'Imana ikura ku cavu ikicazanya n'ibikomangoma nta kinanira. Eme bacu ukagira se ngo Imana iyo yahagurutse kukugirira neza se hari umuntu woyitanga izireba ku myaka se? Yewe izigucisha mu bantu ibihumbi inzovu ikama iguheza umukobwa amazi ikaguheza umugabo, abantu bose bagasigara bumiwe batangaye bifashe ku matamati. Uriya musore mwiza mukuye hehe? Papa Aboy iwacu ni Murenge kandi niho twamye, bana bimuhira nimuze dusigasira umuco w'iwacu, kuko bwakabuzira umuco urazimira ukazima. Nta mpamvu yitende interuro ni yayindi yo twaruteye.